Yakışıklı tagayız bardınız. Uşu kızlar vakılı olsun, bir oğlaları, yakışıcı gitlerden olsun. Ben de Hacı Tezek'e oturan, Kurban'ı oturan, bardığınızlar uşu saklıratlı günlükten faydalanıp, bardığınızlar ve gelgenlerinde yakışıklı tagayız, balacıklarınızlar ve geç bolunuzlar ve güzel vakılı olsun. Rahmat Ulan'dağız, hoşlavızlar. Bir belek berici. Bir priz verip oğlanın ezeme beni. Hoşlavız degenlerge belek beririz biz. Rahmat. Rahmat ece düşüngenimizge. Hoşlavız bir toylar kutbasından da tıkkanızda. Cihitleri cemaatı. Söz gezegimleri sıylı hurmatlı geçişler, al geçişlerden son canı satırpını bu. Demek geçişler bu ikinci yüzü. Cemaatı başlayıp çıkan Tarihin Trans olsa işkanası Kerimbekov Nurbek ağız başlaydı. Ruslan İsmailovich ağız başlaydı. Jana şondayla Kaşgardan gelgen Uygur tuğanlarımız bir geçtiğine bir Jaba kolektif Farhat ağız, Tokta Hacı ağız, Abdurrahman ağız, Absalam ağız başlayan cevapı tuğanlar kolektif gelingizler. Geçişler. Norveç paza başlayan geçişler. Aşıkız. Çok rahmat, hurmatlı sıylılar, hoş gelişler. Kırgızstanlık tuğanlar, Uygur tuğanlar, Kaşgardan gelgen tuğanlar. Geçişler. Çatağını da var mı? Güttürağız. Cengiz Ağa. Çoğu çıkmamız. Ecemi, bakay, oturmuş bir kovla. Ertemeden bararga işin bolsun, geçinde tosu alçın işin bolsun dep. Kanday mıktı, emgülü bile. Öte sonun cemaatleri. Ata sözün gezegen başlaydı. Nurbek yazıda başlaydı. Assalamu alaikum. Ağız жақынына келген қонақтар қош келіпсіңдер. Бүгін біз дағы аяғы сүйін отырамыз. Абдислам аке менен жеңеміз қыз ұзат отырады. Bir жағынан табырғасы қайыш отырады, bir жағынан толқындап біздің Абдислам аке башқаша болып тұрады. Екеуі біздің емгек жамаатта талықпай емгек қылышады. İşlerine ilgilik, Kudayın omatыңыздар берсін. Жаштар бақтылы болсын. Құда қаласа бұйылдан кейін дағы ұшындай жамаат менен Бешіктөйдө дагы чогуу бололу. Азыркы кезекте биздин Нурлежебиз биздин бухгалтерия сүйлөп койсун, биздин Кытай эл жергесинен келген биздин кесиптештерибиз, биздин баягы орусча айтканда партнерибиз ошолордон сүйлөп койсун. Uygur dilinde. Çok rahmat. İmanlar. Sizlerge bugünkü tutumuzlarını, kız uzun tutumuzlarını, kızlar baktığı olsun, öğrencilerin baktığı olsun, adayların ülgülüğü gibi olup sizlerge tebrik bunlarla çalıştıkları olsun. Sizlerge de sonra bugün işinizlerge iyilikler. Rahmat diyecek, hadis kalı olsun. Meymandarga. Kıtay el jergesinden gelgen bizdin. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bu islom akimizning to'y munosabati uchun qadam tashrif turibmiz. Hammalarga salom bo'lsin. Bu munosabat bilan islom akimizning qiziga kuyov chiqishini tabriklab turdik. Xushal Quran to'ylari muborak bo'lsin. Oiz xotirjam, bunday baxtli turmushga chiqsin. Rahmat. Rahmat söylediği kadar olsa bugün erkin toy. Tamamda mikrofonu kızganmaydı, kızganganlar emas. Bizdin işkanada en главный bizdin mekanikimiz enerjisiyle koysun. Assalamu alaikum. Hurmatlı bugün keçen konukları. İslam Dosun Ayaş. Ben sizler bugün kızımızlar da Kuşka Çarık tutaslar. Şu Güyoğlan bilen kızımızı baklı olsun, ömürlü olsun, parmaşkan kılıp eken bolsunlar daim.
сіздерге үйге уақытылы жасап алыңыз. Мұшқа өтіп кетеді. Рахмат. Шағалаң жігіттер жана сіз еже роза гүл болып жайнап тұрасыз ғой. Берек болсын. Құттықтаймыз қанеке, кескештер. Туғандарымызға берелі бір бейлі бартып жалғыз екеніңізді. Бейлі. Мақсат. Good. Ana meymanlar geliriz. Hayır arkadaşlar. Oyunlar. Karaka geliriz. Çeke geliriz. Yarım saatlik bir. Akmaral Jo'robayeva. Rahmat, barangizlarni o'rtoqqa biga chaqiram, kelingizlar. Hey, toy bergen ağalarga
but making my wife. Puts me high like fly, never cold like ice. I break any rocks cause you just that nice. Every line of my rhyme is dedicated to you, and I'll always be true, never will you be blue. You're the best for me, I love you till I grow old. What's me on the go to show my heart and soul.
Урматтуу айымдар мырзалар, маанайыңыздар жакшы болсун, бүгүнкү той эле той кут болсун деди. Кимде ким чарчаган жок болсо, бир кол чаап коюңуздар. Той ырдымак үчүн. Урматтуулар, эки жаш бактылуу болсун деген инсандар эки колду бийик көтөрүп келиңиздер. Эки кол бийик көтөрөбүз. Жок, апага чаппайбыз. Жолу колду бийик көтөрөбүз. Эми тоондар жаныбызда коңушубуздун желкесине, мүрүсүнө колубузду коебуз. Koluzdu koyuyoruz. Yarım saat Andrak'ta biledik çarçavadan mı dedik massaj. Massaj bu көңүлдү ачап, көңүлдү көтөрөт, аппетит ачат экен. Денсаулыкка пайда. Денсаулыкка пайда. Урматтуулар, биз сөз бербей туралы өнөрпоздор келген. Өнөрпоздорго чейин биз жеңилер үчүн бир кыска нуска бир призибиз бар эле. Ошону бере алалы. Биздин таланттуу өнөрпоз даяр турсаңыз, нускаларды даярдап. Албетте, Даниэль. Жеңилерден бирден чакырбайсызбы? Бирден жеңилерин чакыралы. Анда Айтурган кыздын жеңилеринен бир жеңебиз, Эрмек жигиттин жеңилеринен бир жеңебиз. Бат-баттан биздин жаныбызга келебиз. Жеңилер, келиңиздер. Атыңыз ким? Алтындай. Алтындай болгон Алтындай жеңе. Нурсулуу. Нурсулуу жеңе. Нурсулуу жеңе. Жеңелердин кыска таймашы болот жеңе. Сиз өзүңүзгө шерик Шамдагай шайыр 3 айым таап келиңиз. Сиз дагы өзүңүзгө шерик жардам бере турган шайыр Шамдагай айымдардан айымдардан жеңелерден эчеден айым ашкеңиздер. Кетти жеңе. Аяш эделерден, эчедерден, тай эчедерден. Мына ушул жеңе дагы экөөмө. Şamlı. Şamlı hoş geldin. Bugün arkadaş. Ejen koydum motoru da. Çana silivini görmediniz. Bana çık. Gör çıkalım. Ana yese. Olur. Ana olur. Oldu stop. Ben sizinle tanış olayım. Kimdin emniyesi bolos, atınız kim? Ben Sayda. Kızımızın cengesi Sayda cenge. Tamara. Ecem. Tamara Ecesi kızımızın cengesi. Ermek'in teyzesi mi? Ermek'in tayecesi. Ermek'in ayşenesi. Ermek jigit'in ayaşenesi. Cengesi. Öküleniriz. Ökülenesi. Siz atınız? Bilmiyorum. Cengesi olamadı. Cengiler. Çınığı cengilerden taymaşı. Cengiler birinci tapşırma sizlerge. Stolun üstünden kola, fanta, calavat, birden su alıp gelinize. Birden su alıp gelinize cengiler. Bat battan. Baş bayge, 1000 so'm. Uşul sularda kim birinci içip bütse 1000 so'm. Rahmat tamaşa. Jenilerden ortasında kökbörü ulak oynuyoruz. Jenilerden ortasında ulak taymaşı. Ulak bu kökbörü. Şairler utan, Şamdagaylar utan. Toy esinden men qo'shimcha aqcha da alib qo'yishim kerak. Baygege aqchalay belekdagi Islom akam vaqt yurib. Islom akamdan alib qo'ygan 1000 so'm aqcha. Aram belek tandab oladi. Ayshini ber dedi. Jengillar ulaq o'yinlarning ardında shart bo'lib, men o'rdayim. O'rdab жатқанда менің арқама бақай көзінің арқамыздан билейсіздер. Aynen. Men өрімдің ортасында al деген сөз бар. Al дегенде бірден суны алыңыздар. Su алалбай қалған айым ойындан шығады. Ойындың бірінші шарты улақ. Бүрі алып алса, жулып, тартып алса болып, жулып алса.